Desha them se ndoshta edhe mirë është që i përngjaj dikun të, ndoshta edhe dikush për njën si unë. Στην αρχή μπορεί να μοιάζουν, αλλά είναι... Edhe pse më pëlqen edhe Sakis, si Αλλά μ' këngëtar shumë i αρέσει και ο mirë. Σάκης ως καλός τραγουδιστής. Στην Αλβανία τι γίνεται Mundon ta όταν mbaj εμφανίζεται stilin tim, κάπου? më ka një stil timin, një ngjyrë timen, të cilët shumë kompozitorë dhe producent, sidomos të Amerikës edhe shumë kompozitorë ndryshëm, siç ka qenë producenti i Παιδιά είναι πάρα këngëtarit πολύ Arash, σεξι ka όταν thënë μιλάει që αλβανικά Ka όμως, një zot veçantë, kështu që kam një stil timin. Έχει πολλές ενδιαφέρον και από προδοτσέντες στην Αμερική και όλοι τον θαυμάζουν για τον καλό Producenti i këngëtarit Arash, προδοτσέντη είναι që Καράς, është i njohur në krejt botën, domethënë που είναι γνωστός ka bërë një στην këngë. παγκόσμια. Όταν βγαίνει, όταν εμφανίζεται κάπου στην Αλβανία, τι γίνεται? Nëse paraqitesh përpara publikut shqiptar, çfarë ndodh, si ndjesh? Shumë mirë, me vërtet mirë. Είμαι νιώθω πάρα πολύ καλά. Πόσο χρονών είναι? Sa vjeç je? 22. 22. Αυτό έχει μοίρα μου. Τι να κάνω? Όλα μικρά είναι. Κάνει συμπατή, μην το πούμε. Δεν τα λέτε, αλλά αυτό ντρέπομαι τώρα. Κορίτσι έχει, γιορτάζει σήμερα. Και të dashur thot, feston sot? Jo, s'jam duke festuar. Τι είπε? S'jam duke festuar. Jo, nuk e festoj, tha. Jam Δεν ndarë. το κατάλαβα στα αλβανικά, στα ελληνικά πείτε μου. Όχι, δεν το γιορτάζω γιατί έχω χωρίσει. Α, Είμαι ελεύθερος. οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, Αλλά πείτε θα του. έρθει κάποια στιγμή. Βέβαια θα έρθει και εγώ το Αλλά περίμενα. Njerë për njerë kam shumë angazhime rreth fakultetit edhe albumit Αυτή tim τη të ri. στιγμή έχω πολλές υποχρεώσεις τη σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο. Τι Cilin do të σπουδάζει? bëhe një album në gjuhën angleze. Είναι στο δεύτερο έτος για πολιτικός επιστήμονος. Τι το Δηλαδή θέλει θα αφού έχει το γίνει- τραγούδι? Στα Σκόπια μπορεί να γίνει ο μελλοντικός πολιτικός. Εγώ θα το ευχηθώ καλή επιτυχία, δεν φεύγετε. Αλλά εγώ θα του πρότεινα να μην αφήσει το τραγούδι. Το παιδί ειλικρινά. Do të uroj sukses dhe të uroj që mos të largosh nga kënga. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να πω, είναι πάρα πολύ ωραίος και σεξι. Γεσούμι, Και μ' αρέσει που γεσούμι, μιλάει αλβανικά. σεξι. Ρε Ρούλα, Δεν να το παιδί ξέρεις ρε με εσύ. το Φραν που έχει τρελαθεί. Αυτό εδώ είναι παιδί. Ποιος Φραν, να παιδί.